मैं मुख्रमजरी दोनों इम्पैक्ट न्यूज़ ने राजरंग तंगबम मनुहना हरिबा 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स ता मैं आम्बु तारम नोकचरी लमदम असिगी यलहोमी सिंगबु कंजनबगे दमकता बिल अमा लेंगाग असिना अदुगा अखोगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ना चाही सिगी जुलाई की तारीख कुलुमदोइदा मणिपुर पीपल बिल द मणिपुर पीपल बिल हाइदुना 2018 हाइदुना बिल से पास तौखरे हारिबा बिल से पास और मतुंगदा हौखिबा सेप्टेंबर की तांग कुनिथुदा अमुक प्रेसिडेंट की एसेंट अयाब लौनबगीदमक्ता हारिबा बिल से चटखरे अदुबु हारिबा बिल सिना प्रेसिडेंट की अयाबा एसेंट से फंगगा लापगी मतम फाउबसे याम सांग ngaibsu yari mamanu yam sang ngai khibal ere man maduna ngairge ta jasi dati mito mian chana magi influx have tare mapani sang pi chang se rate sidin hana gumna adum leiba natraga madudagi henbigi sang se hengalaibrina masigi influx se somewhere kada norma lepan mathau tai habigi requirement ma fill tobadagi koi JCIL person joint committee on inner line permit system in Manipur na हायरी बिल असिना एक्ट ओलक्ट्री फाउबदी एसेन फंग्री फाउबदी मणिपुर ऑर्डिनेंस अमा चलन छेदन लेंगाक्ता मेमोरेंडम पिसन खिब लेरे अदुबु हायरिबो ऑर्डिनेंस सी चनब यागदुर हायदि ऑर्डिनेंस अमा कोई गवर्नर ना मसी इंट्रोड्यूस तोबो यागदुर प्रोमलगेट तोबो यागदुर हबकी क्वेश्चन अमा दिदमक लेरी अदुबु हायरिबो बिल असिदा मु कदाई फाउबा एसेन फंगकद्रा फंगत्रो हबकी वाफम सुजुकी दी ओनदी लेरे अदुबु कोई असेंबली द हिल एरिया कमिटी ना मसी रेकमेंड तौरगा पास तौखिबा दुम लब बिल अमा ओइबनिना हौजिबोके ओनदी यूनानिमसली यानबा बिल अमनि हबकी वाफम दिलेरी अदुबु मरक्ता यादबा कांगु अमनि दी थोलखिबा दिलेरी अदु याम चावना ममांगी 2015 की बिल अहुम पास हों मतमदा थोलखिबा अदुमनदी थोलखिदे हौजिबकी ओनदी यामना यूनानिमस ओइबो मोंगद लेरी हायबा तारे अदुबु हौजिकी ओन ऑर्डिनेंस अमा लेहन मथौ तारी अदुगा मणिपुर स्टेट कोई पॉपुलेशन कमीशन 2015 दा जैसे एलपीएस ना खोंजंग चंचम मतम दा मणिपुर गवर्नमेंट के याना खिबा अगस्त की तारीख को मंगा दा साइन तौनखिबी मतुना मणिपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन अमा लेंहनबा अदुगा मणिपुर स्टेट लैंड रिफॉर्म्स कमीशन अमा सुल लेंहनबा हायबगी वाफम से याना खिबने अदु होजिफुगी ओनदी हारी वाफम सिंग से थबक तो अंतोक लेत्री मरम दनो हारी बसिंग असि सुकरम करम मतम दा थबक तो अंतोक कतगे मसिगी थबक तो अंतोक पसना कदाय फब मथौ ताबगे हायबने सिंगगी मातांग दा खरने गुन तंग इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो द लेंसन लेबिर बसे जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनुंग हुडना मणिपुर हाई कोर्ट की Advocate Obiriba Oja, Thodam Manihar Singh Niham Tatu Oja Manihar Putaram Mokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Joint Committee on Inner Line Permit System in Manipur. The convener Obiriba Oja Yunamcha, Dilip Kumarni Oja Dilip Kumar Busu Taram Mokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Shivsena Manipur ki State Secretary Obiriba Oja Lien Gangteni Oja Lien Busu Taram Mokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si ai Oja Oja Dilip Talakcha ki Oja. हुजकी ऑर्डिनेंस अमगी मथौ तारे से हाइदी हुजबोकी ओनदी बिल से पास और मतुंग द मणिपुर पीपल बिल 2018 से पास और मतुंग द प्रेसिडेंट द चखरे अदर प्रेसिडेंट के अयाब लाक्ट्री फाउबसेदा अकोइन ऑर्डिनेंस अमा एक्ट नम चनब मथौ ताई मतम खरगी ओइबा मसी मसी के रिक्वायरमेंट से करिगे दमक्तनो मसी अदुगा मसी कदाय फाउबा मसी प्रोमलगेट तौबा यागदा के हाबसु खतंग तंबि मसी याम नुगाजे जब वहांगनी होजिक लाइरिबा कनोसिना मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट दा अखोइना हम तक्सन जरी से मसी थांगै सेंना होजिकसी ऑर्डिनेंस दा यामने हेन इंपोर्टेंस पिरगा सी तौदब यादे मते हाबे नते ngasagi अखोइगी हानगी ऑलरेडी एग्जिस्ट तौदना लेरबा मणिपुर दा कनो खरा लेरी अखोइगी हानदगी सनदन लेरबा एक अदुगी हानदगी सनदना लेरबा रूल्स मैम हम लेरी से सपोज कनो दा हायरगा अखोइगी मपानदगी लाइबा इन्फ्लक्स पॉपुलेशन सिगी मनुंगदा बिजनेसमैन बो अरसु अदुगा अखोइगी लेबर सिबो अरसु हानगी लेबर लॉज अमा एग्जिस्ट तौ लेजरी लेबर लॉ सि इंप्लीमेंट तौर कान लेबर सिंग से लोन कंट्रोल तौ याय मोय सि लोन फॉर्मुलेट तौ याय बा लेबर लॉ सिगी मतंग से सिदा ngasagi मोय मखोइना मपानदगी लाइबा खनो सिंग सि लेबर कार्ड पाइरगा मागी मागी स्टेट की लाकदब सि लेबर कार्ड याउदबा कोइने वैलिड डॉक्यूमेंट पाइदे हाइरिसे हौजी कानदि नॉट ओनली आधार कार्ड सि खन यारक्त्रे आधार कार्ड सि साजन बसि यावरे डुप्लीकेट मैम तौबसि यावरे अम तौबसि यावरे अदुना अखोइना हेक तालिबसि मपानदगी लाकप कनो सिंदगी आउटसाइडर सिंदगी खन तालिसि आधार कार्ड अमतंग कंपलसरी पाइगदबनी वोटर आई कार्ड पाइगदबनी देन मा लेबर ओरगदि लेबर कार्ड अमा मागी स्टेट गवर्नमेंट पीबम पाइगदबनी अदुगा लॉ एंड ऑर्डर कनो दा सिचुएशन जहिदा माजी क्रिमिनल नते हैबगी मागी कैरेक्टर एंड कंडक्ट हाइ तारे पुलिस मागी कंसर्न पुलिस स्टेशन दोन पीबा म पाइगदबनी हाइबनेबा अदुना हाइरिबि सिंगजी हाना ऑलरेडी चनदना लेरबा कनोगी मखादा लेबर लॉज की मखाना गवर्न तौजबा मदुमक थबक पाइखलबोइदी अखोइ कनोसी मथौ तारोयबा या हुजिक तो प्रॉब्लम से लेरोयबा अदु हुजिक लेबर डिपार्टमेंट मसी मथौ पाइखपिदबा सिमा यामने एक्टिवली पाइदबा अदुना मरम ओइदना मोइसी मुक
कना कनाबू नत्रगन इन्फ्लक्स पॉपुलेशन कयाम लेरगे ना हाइबसी अखोना मनपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन लिंगु ना हाइबसे मसी हुजिगे हारिबो मपान गी सिंगसे खंदोकना बने इन्फ्लक्स कयाम लेरे अखोगी इंडिजिनस ना कयानो नत्रगन अखोगी ट्राइबल चिल्ड्रन ना कयानो हाइबसी खंदोकना बगी तौरिंगे तांजा सेसिदा हानगी लॉ सिंगसी हानगी एक्ट सिंगसी फावगदे इंप्लीमेंट फुल्ली इंप्लीमेंट तौदबनिना इन द मीन टाइम अखो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हौजी हौजिगा थे अर्जेंट नीड छे मसी करीना फुलफिल तौगदगे ना हायरगदि अखोना हामदि स्टेट गवर्नमेंट हाइजरिसे प्रेसिडेंट द लेडिबा बिल सी तक्सन बिरो in any way masi kan esen phangna na taksan biro in the meantime kanodi yanga constitution ki provision du yanga if necessary akoi gi ordinance sama promulgate to ya bri view haina haini okay okay maru ina akoi gi land commission akoi gi state population commission se masim le adu land reform commission ama su linghan bi ha gi sisu akoi chief minister da member da bisan ba yawi adu land reform commission gi sina ngasai gi manipur state population commission ja masi kar gi mathok tari no hairagadi अखोइगा चीफ मिनिस्टर का गवर्नमेंट का फमिनबा मतमदा खाने 2015 दगी फमिन मतमदा अखोइगी दी वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड ऑल डाटास कलेक्ट तौरकांदा अखोइगी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर ना फोंगजगिबा इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स इनटू मणिपुर हाइदना 2003 द फोंगिबा यामना वॉल्यूमिनस होबा मासिगी रिसर्च डाटा सिगी द युमफम होरकांदा होजि होजि लेरिबा पॉपुलेशन से मणिपुर की पॉपुलेशन सिगी 230 130 आउटसाइडर ना ओइरे अदुगा मपान की मियोइसिंग मपान दगी लाकपा आउटसाइडर सिना हिल पीपल सिंगी ऑल टुगेदर मखोइदगी हेंदोखरे अदुदी मोर देन 40,000 हेनग्रेबा मपान आउटसाइडर सिंगिना हिल पीपल दगी अदु याम अलार्मिंग सिचुएशन म लाए अदुगा अपुन ब होल टोटल पॉपुलेशन दना 130 कनो आउटसाइडर न ओइरेबा मसी अखोइना एनालिसिस तौरकान डाटा सि पुथोक जगरेबा होजिगे हाइबा लाइरिक सिदे याम पजना स्टैटिस्टिशियन सिंग इकोनॉमिस्ट सिंग अदगी अखोगी सेंसस ऑपरेशन द यावबिरिबा सिंग अदगी पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिंग करी सिंग मयाम पुल्ला काने एक्सपर्ट मयाम जन पुथो रिसर्च वर्क ओइन तौरका पब्लिश तौदना लेजगरे इन द सेम वे मनपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन अम सेमबोइदी मनपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन सिना हाइरिबा स्टडी सि तौरकांदा गवर्नमेंट की ऑथेंटिकेट ओइबा रिपोर्ट अमा थंबिरो सिनेबा ओके अदुगा समटाइम्स 2015 दा कन्ना खोना वारी सानो मतम दा गवर्नमेंट आर्गुमेंट तौनो मतम दा मदुदी नोइना रिसर्च तौजबनी नोइगी ओइबा डाटा नि अखोइगी कनो ददी अखोइगी फाइंडिंग्स ददी असुक याम लेरमने थाजदि दी हाइ थाजदि हाबदो मयामना गवर्नमेंट हाइबिरिदना थाजदि हाबनी अखोइदी इन टोटो हाइबदी 2001 की सेंसस ता 2011 की सेंसस ता स्टडी तौरकांदा मदु फजना कनो द सेक्शन वाइज द खाइदो कांदा मदु की कनो मा अखोइगी स्टैटिस्टिकल डाटा से अखोना फजना माइक्रो स्टडीज तौदना खंगबनेबा अदुना मसी की अलार्मिंग सिचुएशन म ओइरे हाबसे अखोइना हाबजे थाजद्रगदी मनपुर स्टेट पॉपुलेशन कमीशन लिंगगा मदु की थबक तो मदु की फाइंडिंग्स तो फोंगिरो सिनिको अनि सुबदा मनपुर स्टेट रिफॉर्म कमीशन सिना कइनो दा अखोइगी मरुइना एमएलआर ने एलआरएक 1960 सी अखोइगा तंपाका अदगी सिंगी सिनाउ सिंगा हे कंट्राडिक्ट तो हे लेबा अदु ओरबदी मनपुर स्टेट से लेरिबा लैंड लॉ सि सेमदोक तबगी वाफम से मसी कदाइ भावबदा अखोइना मसी कदाइ भावबदा हापसन बना तरन लोकथोक याबगी एवरीथिंग मसी स्टडी तौना नबे दंता मनपुर स्टेट लैंड रिफॉर्म कमीशन में सेमो अदु कमीशन दुना सो फार स्टडी तौरकांदा हाइरिबा कमीशन की रिपोर्ट थमबोदी गवर्नमेंट की ओबे रिपोर्ट ओइजरेदना ओके ओके याम फजो वाफम गातनी मथंग से ओजा मन हेंदल लासगे ओजा हजिक थंबिखरिबा कोगी पॉपुलेशन कमीशन लिंगबा मा अदगी लैंड रिफॉर्म्स की कमीशन लिंगबा अदुगा मरक सिदा कोगी पिसन खेबा कोई प्रेसिडेंट पिसन खेबा बिल सी एसएन फंगद्रि फावबा ngaibadu da गवर्नमेंट मदु ट्रैक तौबिबा मरुइना अदुगा मरी सुबसिदा बिल से करीगुम्बा एक लोथंगे टाइमिंग से करीगुम्बा अयाब लेतारगदी ngसाई ऑर्डिनेंस अमा प्रोमलगेल तौबा हाइबसनी अदुगा मंगा सुब पॉइंट से कोइना गवर्नमेंट बिसन की बसे कोई लमजिंग बेरा लेगिदब रॉबिन हुड की मेमोरियल कॉम्प्लेक्स से मसी साबदा गवर्नमेंट सेंथंग पीगनी हाइबा अदुगा लॉजिस्टिक की मतिंग पीगनी हाइबा पीदरा लेरि मैम से अथुब पीबी हाइबा सिंग हारि पॉइंट मंगा से बिसन की बनी जेसीएल पीस ना अथु हादि इकुइदना सो ऐसे दाइना ओजा मने हाथ लाक्चनिंग इसी पॉपुलेशन कमीशन लैंड रिफॉर्म की कमीशन की ओजा मथक ताबो जादम ताकपीरी अदु बिल्स है तारे बिल सिदा याना किबसु यावी याना दब जावरे ngasi ma कोइगी फेडरेशन ऑफ हाउमी हाउलाई पाक मणिपुर हाइरिबा कोइगी सीएसओ सिना हाइबा तारे ग्रुप सिना फोंदोरेसी हाइरिबा बिल सिना एनी कोइ डिफाइन तो मतमदा मणिपुर पीपल हाइना डिफाइन तो बनिना मणिपुर पीपल सिदा एनी कोई शेड्यूल ट्राइब है तारे जो शेड्यूल ट्राइब 1950 की मागी ऑर्डर्स की मतुंग इनदी
any cookie natra any naga sumaina sang ba yabagi room se leibane any one sang chalak taragadi adi manipur gi mapan dik leiba mi su any gi ching taragadi moduloi sang ani ama tawda tonga tonga ba loop mayam ama sing hada SC da su sang pa yabagi mami lere haidana nuai ta ba phongdori mam dana hariba bill si athu matam da lengang na withdraw to bagi revoke to bagi step to logo da bani haibagi wafum si federation of how many ga thamai so se to zakari wafum thamini uji जैसे एल पी के वजह दिलीप ना हाइबी की उधरा लैंड रिफॉर्म्स की अदगी पॉपुलेशन कमीशन की हाइबी रिसिंग दो मासी मणिपुर की ओइनदी दरकार ओइब पोटनी ओके अदुगा लैंड रिफॉर्म्स की मतांग दसु खुदमोन हारगा हांदक की बिल सिटी अमरमददी इन वन वे वेयर लकी हाइदी लास्ट टाइम दा लेबर कॉन्फ्लिक्ट दु लेरो हाइदी हिल एरिया कमिटी की ओइबा अदुगुंबा प्रपोजल आया बगा सु याव कोतना सेंटर था प्रेसिडेंट खुद लेरमीना अदा सिगी मतंग सिदा लैंड लॉ जो दरकार ओय सेंदुक सिदिन अमा हाइबेदी खुदम हारगा खोगी चिंग लेरिबा चिनाव सिंग असे मसेगी सि हुजिक सि सोफा माइनॉरिटीज कंसर्न आइगे अखोय लाव पकैनो सु यावरि बोला लेन सु यावरि मसेसिदा हुजिक लेरि सि हिल सिंगे कांगू सिदि लैंड लॉ सि अप्लाई तौदे हारगा सु मोय हाउस टैक्स का तेन थीरी को अदुसु लेन सिगी मपु ओनरशिप अखोगी स्वाइब हायरगन बिली दरगा पता gal jama bandi gal leiri ne masi where is moidi masi leite ba masi sida masi gi de sida अखोगी सिंगी सिनाव सिना खन्ना गदा बा अमा लेन से सिंगी निंथौ सिना पुलक ओइना पाइरिब्रा नत्रगा मसागी इंडिविजुअल ओबगी अदुगुम राइट टू लेरिब्रा हाइबल चिंगबसे मसी खरा खंथाबि बिसु पामियन खाली हाइबदी जमाबदी पता सु पारे दि लेन दु मसामकी ओगेदोरिमि नत्रगा दि होल एरिया सिदि सिफौसी हाइदि निंथौ खुत्ता दुम लिदोरिनि मागी फैमिली अदुना इंडिविजुअल काइसु तौबु ngam di hajariबको अदुना मसीगी मयाम सिंग असि खरा खंथरगा मोइना लैंड लॉ से अप्लाई तौब दरकार ओइब्रो ओइदब्रा हाइबिसिको असुगुम मसी मसु सिंगी सिनावगिना खंथबा मा पामी अदुगा इन द मीन टाइम मसी गवर्नमेंट मसी सु रिफॉर्म्स की मता खंदबदा दरकार ओइना खंजै अदुगा नसागी बिल सी फॉर टाइमिंग ऑर्डिनेंस मा तौबगी मतंग होदोपि इसा मसीगी मतंग दि बिल सी ऑलरेडी पास बाय द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली पास तौख्रबनीना पास तौख्रगा गवर्नर चक्रे गवर्नर ना अमु मसी कइनो प्रेसिडेंट एशन की दमकता तौरगा गव कइनो प्रेसिडेंट ना मसी रिजर्व तौ थमी हजरिबको अदुना सिगी मतंग सिददी ऑर्डिनेंस अमा चलाइबसी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिरी ऑर्डिनेंस तौबुदी मसी मतम हेलेल खली अदुना तदना हानना बिल से पास तौद्रिंगैदा अखोगी अर्जेंसी अदगी मसी गुमगी दरकार सिंगसी लई हाइबगी दमता असेंबली लेत्रिंगे की मरक की तंजा ओरगदी कॉन्स्टिट्यूशन ना अयाब पीरगा आइकोगी ऑर्डिनेंस से मणिपुर गवर्नमेंट सु तौब याबने खले अदु हुजिकती मसी ऑलरेडी प्रेसिडेंट खुत्ता गवर्नर की दे यौख्रबिना असेंबली पास तौख्रबिना ऑर्डिनेंस की वाफम सिमदी मसी मदी अनकंस्टिट्यूशनल ओरगने हन खले अदुगा सेसिदा आगोगे जैसे एलपी नाम सुमियाम न पामबा मसी की मतुंग इनदी ऑर्डिनेंस नत्रगसु notification amusu government na maside tawragasu yabagi fibum khaladi lei haibadi nasagi labor gi haribako aidi akoina railway station am chappa matamda adigi akoina ugre kuli film da Amitabh Bachchan laga sida mage kaino number ga thili che masi kaino da labor gi kaino du lei waktani adigi in the meantime akoigi Imphal city sida maruina ate ate su yamna kaino tole sida tawrisi akoigi labor si thangai jengaraga masi करम्बा मखल की लेबर नो अदगी मासी आसी खुदम हरगा सागी अखोगी इमाई बिल सिंग कैथेन की मयाम सिंग असिना पोट सी मोइदगा सिनरगा पूजखी अदगी मसिब सखी बिसिदा मागी नंबर गुम म खंगौद्रगदी लालगा पूजखरगदी को हयें तुंग अवाबम लागनी हबको अदुना मसी लेबर लोदगा दम जाव पोनी सिगुम सिंग असि रिकॉग्निशन नम पी नबगी दमता नोटिफिकेशन थोगा सिगुम तौगदबनी अदगी मदुगी आई कार्ड पी तौगदबनी आइडेंटिटी कार्ड नथिंगबा चेक तौबदा मदुदी होजिकी होय पुलिसना काफी जीनी दा काफी जम तौदिना से मसी से थोय अकाइब लेते अदुना ऑर्डिनेंस की मोटा नोटिफिकेशन अमा तौरगा मसीदी कंपलसरी ओइना तौदबा यादे हाइबगी फिबमदा गवर्नमेंट तौबदा मदु अनकंस्टिट्यूशनल ओइरोय हेन खंजई ओके ओके मथंग जे दली अन लाक्से उजा होजिकी मरुइना को पॉपुलेशन कमीशन अमा लिंगबा अदुसु खुदी 2015 दा ऑलरेडी यानाखिबने लेंगा का यानाखिबा वफम ने अदुगा लैंड रिफॉर्म अमा लिंगबिसु वफम लै अदुगा लैंड रिफॉर्म की मतंग लागता दे लैंड रिफॉर्म कमीशन लिंगबे मतंग लागता रगदि लैंड सिदी चिंगी लमजिंग सिददी मसिदा खुद थिंजन बिरनो हाबगी वफम से लेंगा ना खुद थिंजन बिरनो अदरगा नॉन
hills people na khut thingja pre kano hai wapum se adum every time koi land gi matang do sana badum lakton lak wapum ni maram kana population commission as well as land reforms commission ani se link basi mase krai fa wakana ni chingi damak ta su adu manipur gi overall gi wena su kamai tham bining ani commission ani ji link me matang se demands having hearing all the discussions and views, I'm of the opinion, I as an individual, I opinion matung in a day. Manipur da Manipur State Population Commission amadi hoige Manipur State Land Reform Commission amaling khatpa haiba se tangai phadaba han thamnai ahan makta. And to justify the two points, to me, tribals as a communities, we are already well protected under the Article 371C, the provision which has already been given to all the hill tribal peoples. Adubo matam matung inna ujikti ikhoi se kun ma thoi satabti gi adugi khoi century changa abnena ahongba anoba wakhan lon khoi khan batai hanagi mindset to de khoi dum leiragadi kanaba phangba yaba adagi facility natraga anything to benefited haibasida ekhoina hairiba mamangai gi wakhan lon da ekhoi gi ni khoi gi lamne haibagi hoi yes ekhoi gi lam oigani tobudu ekhoi gi lam do ngasai mangon da institution ama leitragadi hayeng when he or she would like to apply for any loan or whether any kind of multi-purpose amada seasonaraki haiba kan ngasi ekhoi gi agriculture sector oiro horticulture sector oiro or anything to do with administration hairapa kan ekhoi da chingi as a whole ekhoi gon yamna khautak awaba ma pi tobudu yamna muka nakan ma da thaido ga nungai ba ma de ngasi se tapna people have started realizing okay ekhoi gi ngasi gi MLR and LR Act haiba gi pot ma se asum ekhoi hana de gi si gi pot se dum ekhoi na dum pomaga lak pane ba now taking these advantages, I think setting up of a population commission is a must. Why? Because tadlib nusu hai kare masai ge ekhoi ge population se mayamna NGO sing na pirakpa sarkar na pirakpa adegi central government amuka preview to bakanda poche chana de noi gi sina karam hain hela ibno asom sina karam hain hela so many unwanted issues and questions arise. Authenticate oiba yaba ponama thamagadi aduna hayeng that would be a very strong pillar where yamna wake oirogidoba platform oigadobune aduna I think it is a high time to realize that we need to have a population commission in view of sai khoi sai leiriba influx laiba mapanwam dagi mitop cha ngasi khoi fight to issue se just to safeguard ekhoi lamdam ekhoi leiriba leipak ekhoi indigenous yellow mi hairibs ekhoi safeguard to serdi I think that is the area where we need to have these population commissions to be established at the earliest point. Second point, land reform commission is essential at this hour because nahakna so hangbire rats no hangbire chingi mi sing na ayamba lamse moi gi oina khali adu pata leite haina adhumain tawdun ekhoi di chieftainship ta natraga ekhoi ayamba naga dominated area da di moi de kenogi federal kenom ong na moi se puya but chieftainship makti oidraga so moi rotation wise da moi chairman secretary hena dum puraga village authority da dumaina lai ekhoi gi cookie community sin amuka ngasai chieftainship se da amuka lakchaba kenoni punamak se hoi isa ilam de khoi kan batai adu isa ilam se kanagi no haiba ma se khoi mayam ne khoi khan phom thoe whose land and where are we staying and under which constitution we are haiba se khoi kitang mayam na analyze to phom thoe hab adana population commission bu oiro land reform it's high time to jump into this platform so that masai gi en thamjari do land reform se jikti mathau yam tare maramdi laibok phabana chingi manung da su khara madi we have already have this kind of
lam pata leimna ba habisi leiba hore ba ko Okay. for example the small town of Churachandpur More town adegi Kangpopi town asumai na khoi tamna mai value mai gi kana rak pasi khoi khange khoi na ngasai khoi adu laaga di khoi lamse meite chinau singna laaga khoi gi leiriba kano sida moin over dominate togni lamdogni I think that is a very weird and very wrong concept kadongai dasu hoi tamina ba leimina ba haibasi aphaba pot mani ado yes there should be some kind of a restriction or some kind of a parameter however adubo yamna eigi damak legitimate oibni sida haibagi I think that pre-concept has to be moved out from our knuckles so that peaceful living and peaceful coexistence comes when Okay. we all are liberal nasai khoi se yamna khoi gi wakhan lon thinking se khitang yam broad Okay. spectrum na yengaw pa kanda ngasi asigi problem se I think it won't necessarily arise in khali aduna khoi gi JCLPS na kanna move toraga tamudilip I know him from right starting not the JCLP the previous ILP kanna he has been a very strong force fighting on this issue aduna khoi asigi pot sidi sida magi jati kanna bani adugin haibagi yamna akhuba rajniti akhubagi medium de khoi thamagadi I think we are going to end up in a very wrong direction so which means in a nutshell ekhoi inner line permit or so called ekhoi Manipur people's bill ase athubada government nasu yabiduna mayam gi ayaba ado incidentally yamna nungaiba mana hill area committee na changa aga 2000 August ki nate handaki kenodada moina moigi report natra moigi submission ma leibado that has been totally in toto da leirabugum bane ba adu yam nungai jaba hai tare because of their participations aduna sigumai posi yengapada I think we are heading towards a very positive side to ensure that the bill is totally a strong bill aduga athubada central government asu hojikti sida BJP government su leirabani na center da su BJP government leibani na I think moina yamna idly thamaga cold storage the cold cell da thambiba matham oidre hojikti yarim khai thuna toraga push ama piraga hairiba ordinance ki potu su I think lawyer senior advocate na thamagum na I think that period has already gone because ordinance jari haibasidi it has to be before the bill is preliminarily cannot toding it tagadoba ordinance oigedoba neba if I am not mistaken subject to correction it is high time that the central government takes up this issue aduga president gi SN ase thuna pirak pada ekhoi loina yare from all quarters the supportive oire yaraba potu da yamna delay to biraga delay to biraga thambidi ai ekhoi pamde haibase handaki batang sidadi loina ba haching tam even bill draft to dringa this ching tam mayam gi multiple times consultation tor matung da masigi ka state se lakhibani aduga hill area committee na su masi recommend to biraga bill se pass to khibani na loina mang yanaraba to unanimously yanaraba highway are technically aduma makhal gi bill amo ibn center je thuna yani habani adu mamangi 2015 gi dadi mayam na loi yagi tabani na mayam loi ab bill ama semo haidana even home minister Rajnath Singh na phauba wafam phongdo khibler ne handa gi technically loi yanare habi are amani yadaba pinpoint thingalak bayawri baywani yadaba thingalak pasida highway target hajikiba federation of haumina hariba bill chi Manipur people bill 2018 handak pass hokiba aduga president gi manakta yograba aduma bill sida any atop outsider singbu Manipur people oibe yabagi kudong chaba si pibani na indigenous people singbu protect tawdre maram dan hariba bill si lengang na revoke tawdabani haibagi demand singba laisi maru oina scheduled tribe order 1950 gi matung ena any kuki any mijo any angami any sema any ralte any sute moisu yaubu yarani habi wafum lae aduga SC gi da dhubi muchi any dhobi any radibas any namasudra any patni and surtadhar hariba mayam community mayam se moisu loina Manipur people yaubu yarani karmaina Manipur gi nataba mi singchana Manipur people oidoi no habagi question na singolai maramdana hariba bill sina koi aim to revoke objective to serve tawdre maramdana bill si revoke tawdani habina chingbu koi wafum lai ada du da di uja dilip talak se kari happening masi kano ne akhoi hujik hujik ta chanari basi Indian constitution gi hujik lairiba kano da akhoi minority gi
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट कमीशन की को अद मिनिस्ट्री ना कदगी मखोय ना एवरीथिंग स्टडी तौर मतुंग दा हाइरिबा गेजेट नोटिफिकेशन जी फोंगबनी अद पार्लियामेंट की यम चावरबा कमिटी सिना गेजेट नोटिफिकेशन फोंगबदा यावरइबसी 1950 की तुति फ्रॉम टाइम टू टाइम अदम रिवाइज तौई को रिवाइज तौई हाइदी हाना चलमदबा हाना ओनली 29 ट्राइब्स लेरमबनी नाउ अहुम हप्चन बतर हप्चन बतौदना हौजी कनो तौखरे अदुना रिवाइज में हम तौरे टाइम टू टाइम रिवाइज तौएबा मसी फॉर एवरी 10 इयर्स रिवाइज तौ हाइबा लेरमने हाना दे अदुना अदुगी मतुंग इन इंक्लूजन तौरेबा नौना कनो दा रिकॉग्नाइज तौरेबा ट्राइब सिंगसे मसी गी मनुंग सहीसिदा हाना लेरमबदा से अखोइजु खंगी कनो दोबी गुम्बा मुची गुम्बा नामसुद्र गुम्बा अदु दोइना हाइरिबा मयाम सिंगसे मसी पार्लियामेंट की थ्रू दगी जी हाइरिबा कनो सिना नोटिफिकेशन थोकतना यावदना लेरिबा सी अखोइना मसी सुंया यारोय हाइदना मसी ओनली मणिपुर इंडिजिनस मणिपुरी सिंग अमसुंग अखोइ ट्राइबल इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी सी खक्तंग चनगदबनी हाइदना लेइबा तारगदी सो फार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा इंडिया नमो इन लेरिबनिना अखोगी बिल से कैदोंगैदसु मसी लेंगरोय पास तो ngamaroiba मसी लेंग ngamaroiba अदु अरगदी फॉर द टाइम बिंग अखोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा इंडिया नमो इन लेरिबनिना इंडिया गवर्नमेंट ना याबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याबा मोंगदा बिल से प्रिपेयर तब मथौ तायबा अखोइन पामी हाइदनसु मणिपुर सोवरेंटी पी ओइन लाउडबदा मदु हुजि होरेंगी वाना तेब लाउडी लाउरी अखोगी कनो लेपाक निंबसिंगना लाउरगसु मदु अखोगी ओइबा यामना लेजिटिमेट कनो मन डिमांड अमने हने लौरगसु मदु इंडिया गवर्नमेंट की व्यू दे यंग अगदी मखोइदो इल्लीगल अमसुंग अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन हाइरिबनेबा अदु माइना तौदना स्टेट असेंबली दा खोइना अगन सापु पिरकांदा बिफोर पासिंग द बिल नाम सुद्रा धोबी मुची अदगी सी कनोसिंग से लौथोकदबनी हाइदना हायम बतारगदी अदुदी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओय एंटी इंडियन ओय अदु अरगदी हाइरिबो बिल से कैदोंगैदसु नेवर कनोना प्रेसिडेंट एसएनपी यारोय हाइदना लेखरगनेबा अदु अरदी अखोइना एटलीस्ट अखोगी लेब ऑल कम्युनिटीज ने यानरबा कंसेंसस ओइरबा बिल सिमा हाना अखोई मुक तौरसी बिल सि पास तौर कान बसिना एक ओला कान रूल्स एंड रेगुलेशन में हम सेमकिनी अदुगा रूल्स एंड रेगुलेशन सेमकपदुदा मदुगी प्रोविजन दु अखोइना हप्सन बयाबा से आउट ऑफ 28 लाख more than 28 lakhs people sing manungda suppose mi manga dru khal leba dobi khangde muji khangde kari khangde moi dugi reservation kamai bidoi no adu di special reservation policy am sem ban thok tai मनपुर स्टेट को हाइरिबा रूल्स एंड रेगुलेशन रो खन हाप यारिबा अदु माइना तौरका न खतोक बनतना हुजिक ता खोइना त डिमांड से फंगलो तौनिंगे हाइदना तौरबो मतम दा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा एंटी इंडियन ओइबा स्लोगन ओइबा तारगा दे खोइ कैदों में दस मदु फुलफिल तौ ngमोयना खनजयबा अदुना मरक सही सिदा हुजिक हुजिक बिल सी पास तौरबो मतुंग दा नाउ इन द कस्टडी ऑफ द कनदा इंडिया की प्रेसिडेंट लेरे लेरिंग चैरक सही सिदा अखोइना मसिदा तोंगान तोंगान बे डिफरेंट ओपिनियन पिरकांदा याम दका कन तौ मानबा ऑब्जेक्शनेबल ओइबा अमसुंग याम ऑब्जेक्शन लाखबो इन ओहन बसिदी मसि आई चुमदे न खल्ली मतंग सादे न खल्लेबा इन द इंटरेस्ट ऑफ द मणिपुर पीपल एज वेल एज इन द मणिपुर स्टेट की इंटरेस्ट येंगगदी अखोइ पुन्ना बिल से पास तौबिरो हाइबदी कन तौबिरो एसएन पीबीरो हाइदना मदु पुश तौबन हेना पुश तौबा अमदी एक्सपेक्ट तौबा याम तुना मसि अखोइ एसएन पिरागा एक्ट ओलपदो मयाम नंगाइगदो मतम नि मसिदा मसि यानिंग यानिंग हाइबगी मतम दु हेन याम वालिंग आदगी कंसल्टेशन series of consultation tor matung da draft bill lama draft tor matung da hairiba bill se pass tor ngasi president ki manak ta yori bini manam da hojik ti madu matam do loi hen gre adu masi tongan points of view do yeng matung da constitutional ki ambit manung da karam na bill lama pass on gadi haibu du consider tor ga pass to ki bill ni manam da masida madu yeng am da taragadi khoi only indigenous ki population khatang ngak thok ne ha yeng taragadi madu bill do maching lengam da su yabi wa ni thambiri se on the november da joge berti am thonjar ki impact news bank tano lebi Welcome back. Adon engir bese manu hunani a 360 degree analysis of news and events with me Raj Rongthongbam. Manu hunata ngasi khana jirme basi July ki tarikh 19 chahi si July ki tarikh 19 da Manipur Legislative Assembly na pass to khiba Manipur People Bill 2018 Manipur yelho missing bu kanjana gi bill hai ba bill ne do kanjagadur bill si maruina protection of Manipur people so hai di bill si ki hek makha da ma gi description si regulation of non-Manipur people's entry into and exit from Manipur. Manipur da non-Manipur people na changpa amadi thokibagi regulation si tauba
khangdok pa habni moi pu sang ba da ba lehen ba da ba du ma ma tanate only moi changai se karogi sangai no kyam gwe leidu no kam kan chaki don habni sing ba ka sakra ba leiri bra habna ching bagi data manage to bagi adu ma makhal gi bill ne haidna dum haidi haibiri adu bu matang sidai oja mani hada lakshin ngi si अखोई इंडियन सिटीजन से लोइना सिटी इंक्लूड तो बने इंडियन सिटीजन अखोई इंडिया की मिसिंग ना एनी स्टेट अमदगी स्टेट अमद इंटरस्टेट मूव तो मतम दा समटाइम्स अखोई डॉक्यूमेंट सिंग से डॉक्यूमेंट रेडी होय दबा कार्ड रेडी होय दबा चटप मतम दा अदु मदुम जावी फॉर एग्जांपल मणिपुर मजामना दिल्ली चप मतम दा समटाइम्स कार्ड का हो बंद हो तुम जावे तुम एवरी टाइम मफम खुदे मत चेक तो बनते चेक तो लाइबक थिबम निमित चेक तो बद थेंगनरु चेक तो मतम दे अदुम फ्री दा चलेबने माय तौदना अखोई डॉक्यूमेंट रेडी होय दबा टाइमिंग से दम यावनी अदुन मयाम से संग मतम दा मसी चेक तो बहाई से करम ना रेगुलेट तो दोइ नो मदुदा अदय दा खतंग खतंग चमम ना बखर ले दा करी बहम तबे होय डॉक्यूमेंट मा इसागी आई कार्ड अमा को आईडी आधार बोर्ड जो मोर जो पुबम दरकार दी ओयेन खले फॉर एग्जांपल अखोई से जो फ्लाइट चतो रेन खले ओके अदो जी फ्लाइट चतो रे एयरपोर्ट चंग काम दा आई मदु याव दा चंग दी यारो बको अदैदा अनकंसनल ओय दे हाबो हम लिते बको अदो ना मची दी इसागी ओबा आई बु सखंग ची अमदि मदुदी पाइब दरकार लेबा मल फखंग ते जो याव दा दी अदो रुहिया की प्रॉब्लम याम लई न से मसीगी मतंग ददी मधु मधु दरकार ओयन खली मधु याव तारगदी मधु चिंगनबनी हैना का कोइना खनबे याय अदु चिंगनलगदी मधुदी अकोइना सो एक्शन लौरदी यादी अदु पुलिस ने मधु इन्वेस्टिगेट तोबे याय को अदुगा सिगी मतंगदा जसागी कइमोदी अंगोंदा हंबिरिबुदा काइदो तोमना सागी हैना किबिदा एसी एसटी की मतंगदो मसेस आइना कितंग मा ओके बुकुसनिंबा मा सिनी अकोइगी मणिपुर स्टेट की स्टेटदा लेरिबा एसी नफरगे एसटी से every year hengat pugu mom towi hana 28 29 leramade ko ji 30 dagde 6 ka kala pum towi mase sida aina mun khangji da ba amana constitution na hairi hidi AC oge oyu ST oge yu state amagi ST se atop state amada ST oge yaroi hab okay for example assam da leiriba ST do adagi nagaland da leiriba ST do manipur da लोइना बक मदु एसटी ओजनी हाबिसि जाति अब सुप्रीम कोर्ट सु हारिबनी अदि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नि आय हाजिरि जुको मोय हाबिग लोंदार की बानी आइदि खुदम वन हारगा तांखुल नत्रगा माओ छि अखोय की केमदा मणिपुर दा मसि एसटी नि अदुगा देयर आर ऑल टुगेदर 16 ट्राइब्स इन द स्टेट ऑफ नागालैंड गेजेट ता मोय की फोंग लेरब अदु तांखुल से नागालैंड दा एसटी नति हब माओ सि एसटी नति हब अदुना मणिपुर ददी फॉर एग्जांपल कइनो हारगा अंगामी सी नागालैंड स्टेट ता कइनोनी एसटी नि अदो मणिपुर दि एसटी ओइरि मासी अदगी सेमा हाउमिनी मोय पॉपुलेशन जो आई मुन खंगदे अदु स्टेट सु यावरी अदुना आइदि अखोइना मिसिस दा कइनो तोबमना क्लियर ओइदबमना इंडिया की स्टेट अमदा एसटी ओइबदो मफम खुजिमुक्ते एसटी ओइबि यारोय हबको स्टेट की तोंगा ले जगदबनी अदुगा स्टेट अदुदा एसटी ओइगदो जो अखोइ स्टेट की सरकार अदुना मदु रिकमेंड तोरगा प्रेसिडेंट की कइनोदा लिस्ट यावगदबनी हजरिबको अदुगा एनी पंजाब तनी खंगदे गुजरात नि खंगदे अमदा लेबा मोइगी एसटी दो मणिपुर दा लागा एसटी दा चंगनी हाबिसिदि नतेबको अदुना मसिगी मतंगदा अखोइ गवर्नमेंट सु खरा क्लियर ओइना सुमोनि खंगबिरमगनी अदु हेना क्लियर ओइना बिदमता एसटी मफम अमदा स्टेट अमदा एसटी ओइबदो मफम स्टेट अमदा एसटी ओइबि यारोय हाइबसिदि मसि केनोदा कन्स्टिट्यूशन ना सु यादा पोनी अदुना मदुना जा स्टेट तुगी ओइबा एसटी सिंग से मसि चपचान अककनबसे लेबा फयना खली अदुना सागी हाइरिबा एसी मसि असिदो ओइलबदो अदो अतोप मफमदा एसी ओइबदगी सिदो ओइरिबनि हारगदि यारोय हाइजरिबको अदुना आदि होजिकसु एक सिदी अखोई बिल सी एक ओननब मदुगी अर्ज तौबा अदु एसुन एज पॉसिबल गवर्नमेंट सिना तक्सन बगी वाफम दो अखोई मैम खनरी सिनी ओइनब होनसी अदु इन द मीन टाइम होजि हाइबि युमाइला मसिसिदा रूल्स एंड रेगुलेशंस मैम सेमकदोरि मिनको मदुगु मतंगदि एसी एसटी की ओइबगी मतंगा किजु अदगी अते देगी जु लम लेबगी मतंगी का को मदु खर कुपना खनबसु फै हैनसु खंजै अदुगा नसागी मणिपुरी नन मणिपुरी गान तौसिजु का रूल्स एंड रेगुलेशन मतुइना बिल जु पास तो एक लो ओइखरगदि रूल्स एंड रेगुलेशन त खनबा याबा मतंग याम लई हाइदेरिबको अदुना होजिकति अदुगै थोयोकपा लसागी हिल एरिया कमिटी ने सुमसेदिदा चेनबल लेटर तोग्रमिना मासे याम थुने बिल सि पास तोरगा एक ओननबसी अखोइगी जेसीएलपी की साइट की सु अदि मणिपुर मियांगी दसु अपामनिना अदुना
लेरिबा स्टेट सरकार न मसी खरा थुना अदो ओजाना वाफम फोंदोक पिम मतम सिदा ngasai gi define to matam da act akoi gi bill sida maru ina keyword ani define to se main keyword sidi Manipur people hai basani define to re yes Manipur people na tabagi duna non Manipur people ni hai na makha da define to re adu gi wahid term se si kitang cannot or hadi legal point of view de yang pun tam da center de yang matam da ado ai da kitang chaman mo le do man ba kari yes madu di ai ju feel to habidi masisra akoi gi Manipuri habidi mudi jare ko adagi akoi gi Manipur indigenous people gi economically backward oiraba kangbu singa sigi provision sem da kachu kai de akoi gi Indian Constitution gi article 16 gi matungina adagi karigumba 15 da di race caste sex ka si da discrimination to bu ya de ga haibli na se aduna Manipuri gi da muta orbi ya da nan Manipuri ka kana mu khai ko ka ke ma se de si de kitang oi na ko ba mo oi wa de ni adu ga si da nan Manipuri si da citizen ngak te ni ma su ka ju kai de ha adu ga so ba du da tho do hana yam kana kana to le da adu kari gum ma da confusion khara di leiba mala ga su kon thang da rule ka sema kon da akoi na mu emen to bu yai ko se do phuni to emen to bu ya adu hari ba bill se da su Manipuri people mak di haidre Manipur people and non Manipur people hadi state to in a base to ga koi Manipuri है वो वही मक्ति से नंदरे Manipur people non Manipur people है दरानी से define तो पीरी okay मतलब ऐसा ही ओजाली अंदर लाचने के कि कोई federation of home ना फोटो पर वापम सीधा कोई any cookie any मिजोसु हदी कोई state ले जब बना ओई बसु है ना तो मापांग से अतोपा state की state तो Manipur तो ओई भी आदि है बने तो वो common ओई बखरा दी तो मलाई बनी ना अदु common तो की advantage लोग कदरा अदु तारे लोग तारगा दी म्याम लोग याक्सल तारगा दी कोई कमाई ना अस्सी की bill से hadi yamna hadi कोई protection तो गदबा bill ओई दोरी नो anyone सिगी मनुंग जे चन्या गदा और गदी have की claim ने तोरी से मना बदन bill से ओई रो तो नहीं है हरी से अता इधर दी ओजा लेन करी वाहम थमिनी ओजे के federations of ओजे के how me है वही organization है रख पदो maybe मोई सु मोई की analyze तो बा मोई की window of channel अमदे दुम लेजरम गनी तो बदो बो यम काहे ना to destabilize or to take the issue away from yamna phong saringe sidegi divert togodo bagi wakhanlon khanbo eramagadi I think that is a little unbecoming of their approach adubo ngasai hairiba mizo or any tribe kuki asi anatra or whichever tribes that you have mentioned asing se moise yellow me da ekhoi na consider togodobra natra moise outside gi me oin consider togodobra haibneba amorom da hai said yes there are some parameters supposing Nagaland the cookie is a recognized tribe why because moige leiriba structure leiriba moige predominantly they have been settled there ado state government recognized oraga moige pot number di moina as a recognized tribe on the khange Mizoram so Mizo people so Manipur da adumak ekhoi recognize oina khang dire karigino heraga ngasai gi moi gi leiriba tribe se Manipur da so adumak asida khundara aga adagi la aga migrate tora khudakta cannot obodi na teba so there we need to differentiate how they have become a citizen or how they have become a Manipuri that is where we need to analyze hek ngarang la aga moi du di hek ta bona fide citizen of Manipur oigani haibudi adudi yamna haiman ba thokani to budabu voter list gi adagi asum khoi ai gi hek neighbor amase mapan gi hongakpra hongda ba haibase ai neighbor dun ai asum khangani haba aduga aiga leimina re batsahi kanoma sang leimirak pami dudi I will know how long he has been settled in my vicinity likewise hairiba some tribes adudi India constitution piriba hak adugi legitimate dudi it is applicable now you cannot either chest out anybody from Delhi khoi leiriba family leiriba Delhi da leibsin se noi Delhi lights na te noi sidai thok ro hai di hai roiduna tobudubu ekhoi na ngasi se ekhoi mi tan thok si haiba nate ba si wai sidan ekhoi ge mind se ekhoi na yamna distinctively ekhoi na si approach to dragadi it will become a very negative impact ekhoi na pami si mi du ekhoi tan thok ke haiba nate ba ekhoi mi kanba ma moi lakpodu they are welcome but we need to monitor aduna ne bang si ekhoi na Manipur people's bill haina ekhoi na kan move to ri se
असिदा इखोई मोय मयांग ने मोय अते कम्युनिटी अते ट्राइब नि से लेबे यारोय नोय कनो तोरो हाइबदुगी अदुगी इंप्रेशन दो इखोइना मेसेज सु पीबो एरगदि that will be a very wrong instigation to the central government. Now we need to look very two parameters in this context. One, as we said, huziki refugees खुदक ta say for example Rohingya Muslims in खुदक ta laaga hekta penetrate tawraga Manipur changa kini haiba se yes assume se khoi assume lak ta ningai ne ba khoina adugi magi license tu ne ba khoi tham se hari se aduga another parameter is like hanadagi India dadi dum leijaba laaga mai thabak suba nomba leijagi haibudadi adudi uzik ikhoina regulate to haibudune ngasai gi ikhoi lakchari ba keno ikhoina bill thagatli se to regulate them, to check them whether they are bona fide citizen of India and how will they reside during their stay in Manipur, either moi thabak suba lakpra natraga for business lakpra haiba mase asida ne ba khoina monitor to ba mathau tai heri se aduda ikhoi asigi this two narrative has to be look into consideration otherwise hoi amarum nakan madadi ngasai khoina discussion torak pada ina khan sum ta buda ngasai gi tribe khara ma hengat pa state khara na wat pa state khara na laaga da moi se consider to gra haira ga so asida body contradict dum taw da body na te contradict dum te but however adumak hai haira khoina adugi pot da kan yam deeply adu da focus to bagi sum thau ta da bra hen khale ta mo khoi de what our primary focus is the bill is already consensus which is already tabled in the assembly nasu passed to biraga central government the president the thare which is under the prerogative of president of India so madudagi athuba the essen lakpadu ne ba khoina pami se aduna now aina sum khudong chabu se lauraga khoi panelist ahan ani su leibin khoi gi sum suggestion da in thamning isi di pot se khoi thare haine khoi sum ngai raga chahi changa do ba oigara or athuba to birak ha be se khoi mayam gi apprehension ne ba khoi na pamdi thuna adu materialize to ba pamjari bne ba adu redi yaragadi state government asu special task force haisra da special secretary level da hairi ba bill asigi da makta da atamna na tonganna government na order thoga center da station tawraga kem to halaga hairi ba kano push tawsran the political lobby oigra or whatever sit the kan in bayani ga da makta special task force haisra or some suitable language adugi pod madam ming tholaga not below a rank of special secretary then other size of teams station to halaga day night se khoi thong yei ba mathom matai khoi thare he khoi tumina phombadi I think that will be wrong aduna yaragadi government so Manipur government so team ama ada depute to biro loi rifau halakanu so dum high biro ado bildo sn thuna to ba ani ai special secretary gi rank da ada depute to ba phagadra hai ba se ai gi mod am phongdok okay oza director action ngi se oza koi non Manipur people pu regulate to gada ba dum lo ba entry and exit ta regulate to gada boy banina 1951 gi mamang da gi lera ba ru ko gi masa masu sing budi adumak koi Indian citizen oiba tar ga su moidi adum koi Manipur people define to dum yaw gre adu na taba 1951 gi makha matung chang pasing hai batare makoi di gasai gi hanan Manipur people da sing mani na makoi gi entry exit ta regulate to wi wafum lak toini adai du da ni kari gi damakta Indian citizen amabu India gi manung da regulate to duino kari gi damakta mangon da tuen nang gi chesang putho haidro thigadu ribno sometimes akoi chesang yawdna sarpa chu yaw haidi akoi interested sapu da budi chesang soidna purani aduna taba state manung da within chali ga da ai ngon da check to matam da nang da yaw edi yaw de card le hor have situation mam yaw even akoi Manipur to de combing operation kai chel da ge to matam da chesang yaw da na police station yaw mam yaw ri ni that doesn't mean moi chesang yaw do mi dina te hajer ba adon so se India ma sama bu India da karu gi da regulate to no have se ko gi even akoi national media na hang ma question ni kari wahum thamini jata hai masi Indian constitution gi article 19 gi matung ina free movement ko anywhere chat pa yai anywhere settle to ba yai adu article 19 gi clause 5 gi matung ina reasonable restriction ama
reasonable restriction am piba yai mana settle tori badugi just immediate neighbor natraganda surrounding dugi people da akai ba piro boidi reasonable restriction piba yai haidana madugi close du da ni akhoi na hoji kana tori si Manipur People's Bill 2018 si pass tori si aduga hai ri ba da Manipur people leina hairaga 1951 ki mamang da prior to 1951 leirma ba sing se mokhoi se akhoi na Manipur people haina akhoi na mokhoi bu recognize tawraga su they are all not the indigenous people all are indigenous people ni haina akhoi na di madu bill indigenous oibo oida badu di sigi bill sinati kanam define tawdre tawdri ba si kari gi noina haida in fact indigenous haiba wahai se indigenous haiba wahai si India government na haidi Indian constitution na palam de aduna maram ne definition leite aduna UNO gi makha da akhoi na tongan tongan ba definition mayam am bisan matam da ju masi kira complicated oigani haidana akhoi na omit taw gi bane ba adugi native ti hai native si baw da haining da bane government gi side gi native si baw da haining de ba adubu hoji ga ba define tawdraga su all kano sing se Manipur people punamak se indigenous ni haidana ding asi baw lobu su leite logo da bane habisu thero ko leite ba adudi Manipur people ni haidana lori banga sai pan bigri ba akhoi gi kano gi matung ina hoji gi schedule tribe ki schedule caste ki order gi matung ina ngasai gi any cookie ka harba any naga ka harba se masi subsequent order gi matung ina revise taw khrabane okay any cookie habisi manung da ju paite gangte kano mayam ma ko tongan ba mayam ma specify taw khrabane adigi naga gi manung da ju hoji kano da akhoi gi rongmai gi ko adigi kabui gi adugi adagi na tawduna matam gi matung ina for every revision da dum yaw khrabane ba adu aragadi akhoi na masida yam hena nungnang ni oi da braina akhoi na khanjari si di kaino da ngasai gi madu yaw ba muchi khangde dobi khangde adagi nam sudra khangde kari khangde haibo mayam sing se masi sing si concerned department na se suppose census directorate na or MOBC na hairi basi makhoi na include tawra ibase karamba kadai da physically makhoi je settle tawri kadai de inhabitants su kai da lewi haibise masi sab chana find out tawra kanda leram draboi di moi du dile tawro na haire lo de adu check tawno bani ozana khoi demand to biri population commission adu tawna bani ne ba khoi na Manipur se population commission se mu magi reporting do yam maru ere ba adu ne ba khoi na hajari se adu gi sigi matang se akhoi su mayam gi sentiment do feel tawe ba mayam gi feelings to phawi drop to bu matam da su yam kan se ga mengi mi huching akhoi famina matam da no land to outsider se akhoi people Manipur people gi demand ne ba akhoi ju pam me ba outsider da lamji people sum pam de ba se suppose amarom da akhoi gi land hoi amasung singi sinlau sing na ko sing da lei ba sing sin na mitei na lamji lograni hai da objection ja bai wa da ni ngasi bhau da kanam da ching da hai ga da na yu ya te ching di la da game village da yum sar ga lei ra ba si da kana no lao lei ro lao da masi da tender to da bhau da kanam lakbi di adun hoji di almost kano sing sin na khoi gi tribal sinau sing sin occupy to lei ri sin ba ko si ka su kai di aduna kai do wai da su tampak na ching da sakhala kan da ching gi lam lawoi wa pham leite madu gi meriting asai habi gi do le na hai yam chum bane asai gi khoi na scientifically yeng matam da lai ri development si ga loina na khoi gi advantage amsung facilities phang ja hai ba tar di ai khoi masen gi wa khan da thadong na kan da ai gi wa kan da development da forward to godam ne ba aduna asai gi huji gi lai ri ba kan si gi matung ina Manipur people amsung non Manipur people ne na hai ba si di non Manipur people sing do khoi na tathi ta woi na Indian sing do bu moi bu inthok pa chang ba yaroi na thingmui wa sung le ti regulate tawra kan da kari marum gi lak pano mar permit am da thok tai hai ba ni adu kari gi hairi no na haraga di India gi yam graba missing sidagi I say for example anak pada handak ta kanoda akoi gi NRC chanak pam tam da Assam dagi 40 lakh people ama man khatora bani hai 40 lakh people se just immediate state neighboring state sing se chai thor ka doi ne ba adu di akoi kamai na moi ji thing da gi hai be se masing matang da aruba mo oirim ne ba adu aruba mo oi be si kai no da han gi already existing law sina fajana exercise ta buma tang da moi thing ba dum ngam me akoi na hajari si adu existing law sing se masi implement to you okay existing law sing se tightly mase fajana implement to you have ni adu 40 lakhs Assam da gi haidoki base akoi na akoi gi Manipur people bill jena ek walk matam da yam thing do ni ada do already hijalak base settle to gi basu yari na
होजिक की ओना करी तो बता आगे हैवी वफम दुनिया ता इदो ऑर्डिनेंस की वफम लागने तो ऑर्डिनेंस की मतलब हेल हैबनी ना होजिक लेरी बैक मैम से फजना चनहन रिव्यू तो हां निंगथि ना चनहन बदु मथौ दाय अदु लोसल फजर मतम दि लोरे ओजा आई ओजा मनिया ला चनिंग से ओजा खोगी इंडियन सिटीजन अमबु अखोई 1951 की मतुम जंग हैन खोई पास पाहल लगा मणिपुर चंगन बा रेगुलेट तो वाइबसे अदा इदुदनी करी गदमत मखोई बु रेगुलेट तो दोइनो हाइसे इंडियन सिटीजन बु इंडिया ता करी रेगुलेट तो दुना है ओसाई खोई पॉपुलेशन यामजदबगी मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट तो जो मेदबु लार्जर कॉन्टेक्स्ट इंडिया की कॉन्टेक्स्ट मतम ददी इंडियन अमदन हाइगदर नेशनल the mainstream India that madu digest to wangam the wapam area kari having that chumi haibiri do duga kaino da to decide anywhere ko mo aduk to wa bagi free movement ki madu gi bi gre adu na sai ju haji gi bi ba ariga 19 gi da reasonable restriction am hari do na sai gi ai koi gi di Indian citizen sing ase kaino to ga Manipur da laiba Indian citizen ase se mo sing ase outside ki koi foreigner for example harga kaino ki Bengal ki kaino ki Bangladesh ki hargi Bangladesh ki Muslim ga adagi India ki Bengal ki Muslim ga moi si ki khoi da akhoi di madu yamna kaino to buda manabam to buda madu da identify to yang wai ha ko adugi damakta ai khoi di madu gi safeguard abagi damakta moi sing ase achumba Indian citizen la haibadu gi damakta reasonable restriction du to buni ajeri ba aduna tadana moi bo Indian citizen yata tawraga changani ha mi khoi da adugu mana ba ali Pakistan gi oiba Muslim sin naw sing khala la en khala si adu lilong da leireng khala si adu yata kaino tawraga di khoi di khudong thibam lei ba ko adi khandok ba aduna madu gi khandok ba khudong chana bi damakta reasonable restriction ama constitution na yabagi matung ina madu gi oina khandok ba gi wadani haijeri si aduga najage kaino jo haigi da in the meantime hojikti malida atopa ate te khana ba yab so hojiki si din jagi bill du yam thuna pass to no bai ko myam khana ji habi mo habi gi do mo chumi au ki ba sarkar gi matam da koi na leiroga political party mayam chaluga delhi or ganda sumai to me ka kahin do adu mai na matam mang de lo ba gi da mukta yam thuna deputy to biraga ma as soon as possible hoji ki darkar oi ba po singa si hoji ki asam gi problem la iba alu rohingya gi le myam si tongta adagi sigum situation si da government na madu gum team mama to ga yam thuna to bina ba chi akoi gi me ke gi thamjani okay government gi keno da lere court lere hata rega mena thu na masi thabak se pakhat pipa tim mama debit to bi gam tar ga yam phani habni hari ba thabak se time to time update to bi ba post to bi ba du ga yam athu matam hadi 40 lakhs already assam da gi paithoki ba lere maram baduna manipur da changoi ataga to station changoi habi wafam di le roiduni maram baduna chahi amma natra tha manga tru amu ngai le tar ga di madu di already yam na late oi ge do theng ge do oi bni na yam thu na state government ma ke de gi khongthang se lokhat pa du ga center da gi athu matam da hari ba bill CSN phangaga kogi pastor putri matam di punlo lego ja gilin ka ke point am thamino mani only one line da thamiro ja kanon I just point ma tham lege khoi Manipur lai pak ase very pluralistic society okay complex society multicultural adum ethnic kano ethos society ma oi banina sidai khoi na yengado budi not on a small polity matter khoi na yengado budi on a larger perspective khoi yeng batai laibak thibadi ngasi ayamba rasti mi boiro ado khudong chab loba mi boiro ekhoina yamna patronizing ko I'm just repeating again patronizing the non locals or tokenism this is where we have been affected aduna patronizing the non locals boiro or tokenism asiwai sidane ekhoina we need to seriously deliberate asimagi pot se head laksin mamatam da ekhoi gi ngasi ekhoi nei na base ekhoi sid leri ba ekhoi learned keno ado tamon dilip ekhoi form dar su yare hai base okay ekhoi gi mayam sigi marakta ekhoi gi indigenous ne hariba andarga Manipur people ne hariba mayam sigi marakta gi ekhoi gi patronize to ba daga tokenism da base toroga hai tare ekhoi hara ki ri hai batare makhoi da ai gi loyalty sig unna hona bada pusalakpa maduna maram oidana ekhoi sida yam chaun awa bathon baki mami su tari madusu khangdok mathau tare aduga masu lepa mathau tari on the road ngasi wona di manu hongi tharam mata chala sing ngasi tharam sida oja lien oja dilip amadi oja manihal ling birtu ngasi gi tharom siba thawa pi kebam mapum phan bi dam to ja hum amuka na thaso phuduk cheri appreciate ye joining masine ngasi gi manu hongi tharam ngasi gi reason se karam to bi khot khan birpu agane koi mail id impacttvnews@gmail.com natraga hogi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha birpu agane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Rajnath signing off Kurumjai